kini ko jarang pandai nyana namun sebaya-baya ni ko jarang pandai, jarang dona namu. Kalau ni memang keinginan pengen beraja, jadi kalaupun tak ada misalnya tua-tua bisa lah awak lah pandai gitu. Istilahnya awak maupun tradisi kurang gaya-gaya awak kan biasanya tradisi di Solo apa dikatakan awak masuk puasa malamang, hari raya malamang, raya haji, Maulid Nabi ya. Kedua bulu kandung KTK. Ini kegiatan nih sehari-hari pagi di PAUD tuh nih sekretaris PKK kelurahan. Rangka Maulid Nabi. 5 liter 20 batang kok malam. Puasa kan lama mulai. Maulid ke puasa 6 bulan. Jadi teragak awak ada lamang. Itu dek lama mulai. Awak senya. Enggak untuk dijual, Pak? Enggak. Anak cucu senya. Mana datang dimakan lamang. Lamangnya lamang aku, Pak. Lamang pisang. Lamang pisang. Selain bulan Maulud, apa sih buat lamang lain dulu sih buat lamang? Raya puasa, sajak ke puasa, hari raya. Tuh, hari raya wajib. Kok cucu, wak kok bako nih, induk bako. Cucu dia wak tibonya. Apaknya anak dia wak. Kan kini ko jarang pandai nyana namun sebaya-baya ni ko jarang pandai, jarang dona namu. Kalau ni memang keinginan pengen beraja, jadi kalaupun tak ada misalnya tua-tua bisa lah awak lah pandai gitu. Istilahnya awak maupun tradisi kurang gaya-gaya awak kan biasanya tradisi di Solo apa dikatakan awak masuk puasa malamang, hari raya malamang, raya haji, Maulid Nabi ya. Pantangnya siapa lu masak lamang lu boleh beres-beres, boleh beres-beres, bersih di berasihan, boleh disapu supaya apanya kalau disapu hilang minyaknya, dah masaknya lamang dah kariangnya sempurna, masak lamang wak rancaknya. Nah, kalau persiapan uak malamang ku lah dari bilo kok, Pak. Persiapan enggak lah, persiapan bana dah. Masak 10 tumbuh lah aduh. Abang pisang param. Tu ambil karambil lah, okey. Gue lamang lah. Sudah sembahyang subuh 6 jam lah Pak. Jam dah. 6 jam itu lamanya, Pak. Iya. Itu baru rancak lamangnya. Rancak enggak seminggu dah ada basi dia dah. Tak sebagai dah. Itu rasionya, Mak ya. Kalau capek saya di bangki kambang sini. Tak padeknya dah. Juga robak nama. Ya, Uni Kota Solo angkat-angkat lamang. Masaknya namanya nah. Dibawa naik lah. Iya, Karisa. Mantap. Nah, mantap. Mantap nak. Yo, nak masak dibawa naik lah. Saya kerja awak namanya. Yo tu ha. Yes, lamang sudah masak. Siko saya letaknya. Siap untuk disimpan, Ceh. Diletak saya siko. Nanti berangin. Enggak pandai, Pak. Enggak capek, Pak. Wonder Woman nak, Pak. Salah-salah lah. Oh, ganjil. Kalau enggak keraju apa lah panek. Berhenti buat nak. Iya. Pak. Dah ada bunga ada. Siap kok cara lah, Pak.
Hah? Siap kau mengawal lagi. Boleh. Enggak lapang. Tadi tadi jangan ada di mana si Wandi. Oh. Boleh nape mama. Enggak lah. Oke, enggak sewa. Harusnya di luar lang gitu. Lain nah. Hei, caknya. Pakai nah. Wih, kuyo lama udah ente. Kuyo nak tujuh sejauh cari durian jo. Dorong gitu. Iya, Oh. Saro nak beli di sapu dah. Sabar no masak. selesai. Oh, tuh. Enggak betah ya. Sapu saya tak ada minyak lamang wak dah. Tak bersih lu dah. Ini jo. Panas jo. Ini dingin ya. Ini dah. Kalau biasa awak lama-lama. Dah senang ah. Kalau orang pakai mantap. Kak.